محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puas sinsasanglitan iban pupujihan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin Tuhan nagparakatu sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sarta salawat iban salam pada binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuin naraaksid Allah subhanahu wa ta'ala magpasampay sin akamaniya amunin akama Islam lapay na makasahabatan sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mga kamaumasan katautay manguran ha kama Islam, magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan pagmabuka. Hawno inkiaunan natu halawm kasipukan atawakan halawm amu inki kita niyo si manusia. Nagsabdain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haytuma kunta. Kabuha kamu hawno inkiaunan niyo. Dengan sahabat tumakatautay manguran ha kami Islam kamaumasan sing kami ha kami Islam ma paun natu atawakan mahinang natuin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in labay kapag hinang
simpardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pardakan sin Nabi natu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam denga sawabiat tu apabila bang aun dumatungkatu amuin karunguan natu amuin pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi niya na mag-us-us kita niyo puminang magtaat kanila pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan pa Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sarta apabila isab bang aundeng ha mga pardakan at awakan pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Nabi niya na mag-us-us isab kita niyo humalli di na to inangun impiang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam asabab mga katawtay manguran ha kama Islam inna binatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan unu-unuin piaratong kanyo sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kawaaniyo hinanganiyo pagtaat kamu para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban unu-unuin pianglangan niya na layo kamu ayaw nyo hinanga sabab unu-unuin piasampay sin Rasul natu sallallahu alaihi wasallam inyat tu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sahabat tu mga katawtay manguran kamaw masa na kama Islam deriin na tu mahinang inparkala pag mabuhay ini aun surah amuin peratong sin Allah subhanahu wa ta'ala surah haupu surah madaran na tu biyabasa ha mga sambayang na tu sunnah atawakan ang mga sambayang nato sambayang limahang kaadlaw aming pagyanon farida amin surah bita sin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala walau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum lang sin Imam al-Bukhari rahimahullah bang wairun nagparatong in Allah subhanahu wa ta'ala buat malingkan in surah ini inya tumamarahikan niya in maksud bukon mamarahi pag-akaman niya sa sumakawa mamarahi mehinang amuin manhaj niya atawakan aakaran niya atawakan guide niya akabuhi niya in surah ini mga katawtay manguran na kama Islam surah haupu amunin suratul asr parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wal asr iwot pawaktu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala iwot pawaktu amuin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin sa halga akawoy si manusia amuin mahalga katutan yung maglaway hadya dumiwan adlaw inini magdepende long ta akakahinang sikita niyo apabila yusal nato in waktu nato doon pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala hinangan amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala na rin doon nato kawakan in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kawakan nato in mag-success kita niyo halong dunya ini lawirwaan law mahuli sa sumakawa apabila yusal nato in waktu doon kapag hinangan masiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala na rin din nakita niyo amu hindi kita niyo may hinang
amuin mag-success din diha dunya lawi luwa adlaw mahuli. Pagus parman sin Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhi wal asri innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala bunnal inmanu siya insiya halawng kalugian. Dita kato sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan manusia insiya halawng kalugian. Pagusparman sin Allah subhanahu wa ta'ala illa inini istithna iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan manusia insiya halawng kalugian. Buat malingkan din disimabutin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila di malugi hadunya ini lawi luwa adlaw gana. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala illa alladhina amanu. Buat malingkan in mga sila nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Impag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala ini sa lagu-lagu amuin suway na tuingaton. Pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala iban ang mga malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ka rasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban ka kutuban sin Allah subhanahu wa ta'ala iban mag-iman kita nyo sin aun in adlaw mahuli. Iwan mag-iman kita nyo apakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala mangi atawakan marayaw. Amun ining pagyanon arkanul iman. Amin rukun unum sin pag-iman. Na ini mga katawtay manguran ha kama Islam di na to ini kaingatan bang buat malingkan ini ingaton na to. Ang kananaiyan sinambok Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab harisalan niya talatatul usul law niya impagyanun illa alladhina amanu amunain al-ilm amunin ilmu in ilmu makatawtay manguran ka maumasa na kama Islam inini mahal ka asabab in partala uno na di na to kingatan bang buat malingkan wayrun ilmu na to doon. Biya upamahan niya, madihil ta example, amuin doktor long ta. Apabila in doktor, in siya nagbulal siya, in siya ambok doktor, sa sumakawa, wayroon ilmo niya rin doon. Wayroon siya nakapangadji nursing, atawakan medicine. Nabang apabila dumatong na kanya, inambok pasyente. Pagubos magpaubat kanya, umiyan na sin yarin pagkana naman ko. Na naggulal doktor, hindi niya makaubatan. Muna, di niya tingatan unin sakit niya. Bang dakon niya na matulong ta magpa-x-ray, dakon niya na magpa-blood test, gumawa ni mga result lang ta. Pagbuasin result, diinin lang ten white blood niya, diinin red blood niya. Di niya tumawasa. Damit yan x-ray niya, di ini ang gumawa. Ini ato di niya mawasa. Mita di niya mawasa. Asaba boy siya nakapangadji nursing. Boy siya nakapangadji medicine. Natapos ito, maghajat di sabya dumilubat. Bang di niya kingatanin sakit sinambuk tao yaon, naunin dilon niya ubat. Nabet turay sa binhantang, simpag panuntut ilmo. Asabab, imparkala, kaya panjari kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala gumini, hamuk di maksud. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban wayroon ako nagpapanjari ding habang sa jin, iban bang sa manusia, buat malingkan, magtag-ipon hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagyanon liya'budun din doon, amon yung pagtawhid. Na yung pagtawhid, ifradullah bil ibada. Amo yung tunggalon na to in Allah subhanahu wa ta'ala hapag ibadatan. Na yung parkala, pag ibadat, di na to inikingatan,
bang wayroon ilmo na to, wayroon na to napangadji. Impagsambayang, impagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, di na to kingatan, bang wayroon na to napangadji. Impagzaka, impagpuasa, upama ni sambayang. Sambayang, beriin, uno lang tayo mga surut sin sambayang. Uno yung mga arkan niya. Uno yung mga sunna niya. Uno yung makruhat halong sambayang. Iban uno yung makabatal ka niya. Adakala lang ta si mambayang kita sa baatal na. Na ini ni mga parkala ini suway na to ingaton sawab amu ini in maksud. May tapya panjari kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakaway mga parkala, amuin kaywanan lang ta, biyan na sin pag-school, ini ni parkala mubahat, jari sin syara. Biyasin kaywanan, on waktu may nang siya lang ta, wajib. Biyasin uno. Papangadjiun na to, inkaanakan na to, berin magbasa, berin magsulat, na ini ni kalagyan na to, kabuhin na to. Parkala lang ta mo mat, may nang siya wajib, mita. Mga pabila amin sumud na kita nyo pag-business. Maglaki kita nyo imingat, mag-itong. Mamin mathematics yaon. Nabang di na ito kaingatan, makaanyaya kita nyo haduaing. At awakan kita nyo imaanyaya. At awakan malugay yung business na to. Ini ito kalagyan na to. Yung mga parkala, dunyawiya amu injari sin syara, ini ito manjari naturay hinangun, hadi na to. Kalupahan, in gaya, in maksud na to, dendi, agumi amunaim pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-usparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amilus salihat, amunain, mga sila himinang amal ibadat, amunain ang kanagita nilong tamangadji, hasupaya hinang na to, in pag-amal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain na iyan sinambok Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah law niya al-amalu fil haqiqati huwa thamaratul ilm. In kasabunalan long niya sin pag-amal ibadat in siya bungasin ilmu. Sawab di na to, kingatan hinangun, inuno na parkala, siwuna, pag-ibadat at tawakan parkala, dunya, inini di na to mahinang. Bang buat malengkan in kita niyo, kingatan na to, hinangun yaon. Di nga sabi ito mga katawtay manguran, kamamasa na kama Islam, na iyan sina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, in pagyanun wa amilus salihat, long niya al-amalu bihi. Al-amalu bihi. Wayron siya miyan al-amal. Saganapan niya bihi. Bihi, amuin on long si mga nga tanaho. On siya jarwa majhur. Pagusin ha yaun muttasil, magbalik siya matupa al-ilm. Biyarasin niyan sina Sheikh al-amalu bi-ilmin. Amoy mag-amal kita niyo, amoy on ilmu na to rin doon. Kaya nga to na to, dediin, inhantang, simparkala pag-ibadat, beriin ka pasampay ka to sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Damikyan, imparkala ibadat, pag-amal, in siya nalangkum din doon, in pag-amal, palbi pagyanun, amuin alam pangatayan, iban a'malul lisan, amuin pagsabuton na to, damik yan, a'malul jawari, amuin baran na to. Inini na langkum siya rin doon, ang mga ibadat paghinangon na to, bianasin, pagsambahayang. Pagsambahayang, yaw na rin doon, in a'malul qalb, bianasin uno, bianasin niyat, bianasin khusyu. Damik yan, a'malul lisan. Bianasin mga pagsabuton na to, mga dikir, halong sambayang. Pag Allahu Akbar, iwan uno-uno pa amuin
mga dikir halom sambahayang. Damikyan in sambahayang onday sab siya a'malul jawarih. Amo na yung mga hibal na to halom sambahayang. Beda sim pagruku, pagsujud, paglingkod, pagtasyahud, inato di nato kingatan katan hinangon bang buat malengkan na pangadji nato. Sarta imian parman sin Allah subhanahu wa ta'ala watawasaw bil haqqi. Watawasaw bil haqqi. Amo na in pasampayon nato in kasawunalan. Atawakan long sina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab long niya ad-da'wa ilayhi. Impagdawa mga katawtay mangurad kamaumasa na kamay Islam bukon siya amuin hama nga sila nangangadji-adja. Ay maksud din di bukon sila amuin nakapangadji amuin subay na hadja long tatas paminbaran atawakan akatawuran si manusia sa impagdawa mga katawtay manguran kamaumasan na kamay Islam lapay rin doon kamaumasan in ama iwan sin ina pamanga kaanakan nila inyat to pagdawa amo indakon na to in kaanakan na to mat to sumambahayang daakan na to magpuasa daakon na to magpuasa daakon na to amuin puminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala inyat to daawara. Balin niya to, suway to din ang sinmaas. Pakaanakan nila. Sawab na ita, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya kamu, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawanan niyo, in ginhawabaran niyo iban sin ahli niyo deng ha pinarka jahannam deng asabet to mga katawtay manguran kamamasa na kami Islam suway kita niyo magmuhot-muhot amuin dakon na to mga kaanakan na to puminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala dakon na to mga kaanakan na to manuntut ilmu dakon na to sila amuin magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya amuin magparuntungan kita niyo hadunya lawi luwa haadlaw mahuli. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Mga katawtay manguran kamaumasan hakam Islam bunal in Allah subhanahu wa ta'ala diap kita nyo mag-ibadat diap kita nyo manuntut ilmu sa ayaw na to kalupahon day sab sining kita nyo manusia in kita nyo manusia in karya sali na to biwita sin Allah subhanahu wa ta'ala hadithul Quds long sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ibadi innakum yukhti'una bil-layli wan-nahar long sin Allah subhanahu wa ta'ala o kawipon ko bunal-bunal in kamo magkalawong magkasa dumadlaw amo ining karya salisin manusia suway na to ito tayo mau mo pagka amo hindi na to magpakain ng inibadat na inya to karya sa rin na to sa sumakawain Allah subhanahu wa ta'ala habita sin Allah subhanahu wa ta'ala in siya
Ya ibadi innakum yukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala ampunun niya ingkatan pardusahan. Misan pa yung kiaunan sindusa na to. Amunin nahipo na kita sindusa dunya ini. Sa tatkala, bang kita niyo, mga yukampunan, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to ampunun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabiat to. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Watawasaw bis sabr. Amin na ayat na sabot na to kain na. Asura na sabot na to kain na. Watawasaw bis sabr. Amun yung pagsabar. Yung pagsabar, mga katawti manguran kamamasa na kama Islam, aun to klases yung pagsabar. Amun na lang ta, as-sabru ala ta'ah. Amun yung pagsabar, hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan pa nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Magsabar, hapag-ibadatan, hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsabar ini, nalang ko mga nasabot na tukain na. Amin pagsabar, hapanuntut ilmo. Ikarwa, magsabar kita niyo doon, hapag hinang amal saleh. Pagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbasa sing Quran, pagsambahayang, pagzakat, pagpuasa, paghaji ang mga sila makakaus, hingkita nyo magsabar. Sawab in dunya ini. Suway kita nyo masabar. Sawab in dunya ini nahipo, sin kasasawan. Hihipo ini sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin kasasawan, amuin madistract kita nyo hap. Pagtaatan, amuin maksud na to, hadunya ini. Ikarwanya, amuna in as-sabru alal ma'asiyah. Amuna magsabar kita niyo hapag hinangan ma'asiyah pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya sinasabot, in kita niyo manusia. In kita niyo manusia, yukhtiuna bil-layli wan-nahar. Dumad daw. Magkalaw, magkasa. Inini, di at tumakwan. Tabiat sin manusia, amin magkalaw, magkasa kita niyo. Di nga sa kabet to, bang kita niyo makahinang maasiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin magbalik kita niyo matuwa pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini katunya kahinapusan amunin as-sabru ala aqdarillah. Amunin pagsabar ang mga pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakadaran uno-uno yung jumatukato, inyat halong pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga limabay, amuin pagpaypon yaon, inyaon pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. In mga limabay, paglinog, inyaon pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin kugdanan kita no sakit, siwodayin sakit yaon muakkat, atawakan temporary, atawakan amuin mainang na siya amuin sambil amuin mawot na in ajal sing kita nyo, inyat to damit yan pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ampay pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, misan hapangatod si mano siya mangi, inya tumarayaw. Inya tumarayaw, misan pa ka na naman natunin sakit yaon. Sakit, maulul, di kita nyo makasabar, inyaon tumtumunsin kita nyo. Ikarayaw kato. Asawab, atat kala, di lang kita nyo sakit sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya papasunin parudusan sin kita nyo. Atawakan, di lang kita nyo sakit, amoy sakit, di nalong tapagkaulian, asawab, hawak to kita nyo nasa sakit, makusugin pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabetin karya sa lisim manusia. Hawak to kita nyo nasa sakit, mataw din pagtumtum na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natumaw din ibadat na to, pagdikir, magsambayang kita nyo, magpuasa, lapay ni mga sunna, hinangon na to na yung katan ibadat, sawab simpag ka na naman na to. Na inyat to, hikma din Allah subhanahu wa ta'ala, amuindilan kita nyo ibtila, tatandasan, asupaya, amuin sumuk kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, na inyat to, ulong tato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabi ito mga katawtoy, mangura na kama Islam, di sinasabot. In kita nyo manusia, magkalang magkasa, natuyuan na to,
amuin mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lumayo kita nyo din atanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadatal muwahhidin Allahumma ansur ibadakal ladhi yujahiduna fi sabilik liraf'i la ilaha illallah wa muhammadun rasulullah. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma nas'aluka an yaj'alana mimman idha u'tiya syakara wa idha ibtuliya sabara wa idha ibtuliya sabara wa idha adnaba astaghfara. Allahumma ighfir li wa liwalidayya walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.